Selamat datang di Ihtifalan 2024. Bersinarlah kebaikan. Dengan semangat perbaikan, ciptakan pemimpin peradaban. Marilah kita sambut pemandu acara kita, Sofyan Abdul Jabbar, Fatai Badur Rahman. Selamat menyaksikan. Your Excellencies, the Headmaster of Al-Islah Islamic Boarding School, our beloved Father, Kiai Haji Abdul Wahid Sahari MA. Your Respectable, the Principal of Al-Islah Senior High School, Haji Rudi Sulhadi SAG MM. Your Respectable, the Principal of Al-Islah Islamic Junior High School, Haji Iwan Abdul Aziz LCMH. And our beloved audience, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Al-Qail fi muhkami kitabihil mubin, summa ja'ala Muhammadan ala syariati fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilaih wa astaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah lahul khalqu kulluh wa lahul amru kulluh wa lahul hukmu ilaihi turja'un wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu ba'asahu baina yadayhi sa'ati basira wa nadhira wa da'iyan ilallahu bi'idni wa sirajan munira faballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kafa bi'idni rabbihil ummah wa sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman kasiran amma ba'du wa nuhdikum tahiyatan islamiyatan Tahiyatan min qalbin amik, tahiyatan min ahlil jannah khairu tahiyatin fil alamin. fatahiyatuna hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has blessed us all in the implementation Al-Islah Art collaboration on this occasion, as gratitude for all the grace that has been given us. The entire family of Al-Islah Islamic Boarding School, especially to all 6 Dres Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, who struggle for the implementation Al-Islah Art collaboration without any obstacle. Merupakan suatu kesyukuran atas tercapainya usia 30 tahun. Al-Islah tetap bertahan dalam segala keadaan dan keterpurukan. Segala usaha dan doa yang dipanjatkan sebagai rasa syukur atas pencapaian Al-Islah, tetap mendidik para santrinya demi menciptakan generasi munzirul kaum sebagai kader-kader pemimpin umat yang menegakkan tonggak peradaban Islam di Islamkan Nusantara. Hayatin mi'ata alafin wa hatal malayin min ruhil muharibinil islamiyin najahu fi tahqiqi hayati hadiyatin wa mumti'atin wa min hunaka in basaqat kawadirul kasirati min qadatil ummah walakin min fawqi adal asri minal awlamati mali'ati bitatawuri asraqat kawahirul muhdinati minar rasi maliyah as-suyu'iyah wal liberaliyah wa ghairiha allati tahdimu raja'ad-din wal ummah tanhamisu fin nufusis sababi ukulihim wa kulubihim nahwad-din wal watani. Inna hadhil umura qad asbat mushkilatan kabiratan liyuhillahu muslimun al-haqiqiyun wa innaha lamaradu yusibu qulubana wa yu'assiru ila kasayna wa iktisarina wa i'malina ala jihadi fi sabilillah. Kami adalah benih yang siap disemaikan di ladang harapan. Kami adalah hujan yang dapat menyuburkan sekuntum harapan. Kami adalah mentari yang dapat menghangatkan badan-badan yang lemah. Kami adalah guntur yang dapat menggelegarkan angkasa raya. Kami adalah pemuda bangsa menerka perjuangan suci, ikrarkan revolusi abadi. Di saat keterpurukan melanda bangsa Indonesia, merusak moral pemuda bangsa, mengikis persatuan umat Islam, meruntuhkan asas-asas tiang agama, pesantren hadir membina menyongsong umat manusia dalam awal langkah ke-30 tahun
Galaxy merubah mindset umat manusia sebagai dasar pola pikir era modern. The Al-Islah Art Collaboration is a top event and a final performance to take morality, education of religious community. The event is take 5,000 of inspiration and innovation from student collaboration that also impress the degrees of art and education. We will always fight to the last of proof. We impress. We will survive in all the schools then. We impress. We will move and moving civilization. We impress. We will go for anniversary from all trees. We impress. All body and soul will dedicate to Indonesia. Pergelaran seni ihtifalan merupakan suatu bukti kekompakan santri Pondok Pesantren Al-Islah sebagai sarana media dakwah Islam modern yang dikemas secara total dan profesional serta berkaliber sehingga menghasilkan mahakarya seni akbar. The Al-Islah Art Collaboration, remember us and keep the best impression. Dan inilah kami, Galaxy Generation. Galaxy menginspirasi tiada henti. Galaxy berkreasi dan berinovasi. Galaxy kerja cerdas dan ikhlas. Galaxy tegar dan merubah melampaui batasnya. Galaxy Generation membina umat munjul kaum di setiap peradaban menyongsong tinggi ajaran Islam. Lillahi kalimatillahi azza wa jalla. Di bawah naungan ozon, keberkahan serta iringan doa Bapak pimpinan, guru-guru, serta para hadirin sekalian, kami segenap generasi ke-30 tahun akan mewarisi sebuah progres yang mengesankan sebagai simbol perjuangan. Maka dengan segenap keyakinan kami mempersiapkan kepada hadirin sekalian sebuah mahakarya yang penuh kesan, sebuah mahakarya yang menginspirasi peradaban, sebuah mahakarya yang senantiasa menjadi angan-angan dan harapan, sebuah mahakarya yang menggerakkan keberhasilan sebagai arti dari sebuah kebersamaan dan perjuangan dalam mahakarya seni akbar The Al-Islah Art Collaboration. Pergelaran seni ihtifalan 630 Galaxy Generation, your passion is your action, yang bertemakan bersinarlah kebaikan dengan semangat perbaikan, ciptakan pemimpin peradaban. In huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la. Keberkahan dan keridhaan Allah Ta'ala pada malam yang berbahagia ini, itu adalah harapan besar dari kami. Maka alangkah baiknya kita menyemat tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Tubagus Rajif Rahman Islami dengan sari tilawah Ukhtina Marni dan Ratu Bilqis Rahman Ihsani. Kepada yang bertugas kami persilahkan.